Kani kedai kedurdasan Meghalaya berimpang subhai pi baro syekutuk kubur mentega janmiat syuban paj ki kubur ki bebernya ini pechwai kimat berkongsan. Bisa bernya Menteri Kesoka Pedeng Ukrishan Pal Gurjar ya ki projek penroi Shalong kentu ya ki nong kai ke nong ba ya Kesoka Pedeng ban penbahai ya ke jing penyesok ha ke jelah. Banjur Menteri Kesoka Pedeng Ukrishan Pal Gurjar banwanra kajing teli pedeng kajing tawa in line permit kajing persha lentirel bat kajing ha kajing shim jaka ha ke jelah. Esok ke BJP bat ke VPP ban kentok persya ikesokar halo kajing IT yaki projek berkongsan syaki kontraktor nabar jelah. Bat her serengil ki pajba naba ya kepala rongyong hayo pulu kentaj ki pulit ya kajing don bom yo kurup da ki song kenja. Ki kubur ki banyak. Komisi benta jong kajing syania Kesoka Pedeng ban kentiu ya keroi kepar hakatan Sri Lamingi. Menteri Kesoka Pedeng bedai kemi ya ketnat Corporation Ukrishan Pal Gurjar ulawan Shalong henden kesengi ban bisa bernya ya kajing penteri kami ke skim beper-per bala Krishan de Kesoka Pedeng hakajela. La pelong ya ke program bisa bernya hakot yat by Marriott Shalong. Na kaliang Menteri Kesoka Pedeng ula penpau ya kajing kemen halo kajing mi na kajing elang bat kajing ya syaprang jong kiskim penroi beper-per ki bala penteri kam hakeleng jong katan. मोदी जी ने एक बहुत बड़ा केंद्र का बजट नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पिछले 11 साल में दिया है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए उसकी जानकारी के लिए अगर कहीं कोई रुकावट है तो उसको दूर करने के लिए कैसे उसको दूर किया जाए इसके लिए लगातार मोदी सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट की विजिट करते रहते हैं। Inong kai jong kenong ba Shalong gila kentu Kesoka Pedeng ban penbahai ya kajing penyesok bat kajing tei jong ke Meghalaya. Ban kentiu ya keroi kepar hakane ke jela ke bedon jengai nak hab duriau. Ya kini kajing dawa jong ki la penpau hakajing ya keren bat Menteri Kesoka Pedeng bedai kemi ya ketenat Corporation Ukrishan Pal Gurjar nen kesengi hakane kenong ba. Nakaliang Gurjar ulah pentikna hakane kajingelang ba unsa pensngau ya kini kajing jong ki syakatenat bedai kemi Batsha Menteri rang ba du keri. For animal husbandry, Union Minister of State for Missionaries, members of the Rotary Club. जो ईस्ट जैंके हिल से जो लास्ट बॉर्डर है ईस्ट साइड मेघालय का राटाचेरा बॉर्डर असम को टच करता है। अगर आप यहाँ से ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, ये मिजोरम को, त्रिपुरा को और मणिपुर को। Without any major agitation, it was created out of goodwill of the rest of the country. The parliament rolls as one without looking at the political differences. Rolls as one when Meghalaya bill was passed. मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी तक जरूर पहुंचूंगा। सबसे देश में भी और नॉर्थ ईस्ट में उसी का हिस्सा मेघालय है। आपको अंतर तो स्पष्ट दिखाई देगा। इन 10 सालों में देश ने जिस गति से तरक्की की है पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। Menteri Kesoka Pedeng bedai kemi Ekatnat Corporation Ukrishan Pal Gurjar ula banjur ya kajing don kam bandon kajing trelang ha bejubab ya kajing shongs ir ke benangjur halo kajing terwa jong Kesoka Pedeng banwanra ya ke lentirel ha KHASI ba jaintia. Pedeng kajing skok ya ke benangjur nak ikan hun seng beper jong ke jela Menteri ula banjur ba ke sensyar paj ba ke keu tang ha bala shimlang ya ke rai da baro. La jubab ya kijing keli halo kijing dawa ban pentrikam ya ka inline permit kijing ba yai beteng ban shim jaka bat QA.
की जितनी योजनाएं हैं उनको हर राज्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए है। उन योजनाओं का उस राज्य के लोगों को लाभ होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि मेघालय में उनको लागू करने में कोई परेशानी होगी। निश्चित तौर पर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान कर लिया जाएगा। कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर राज्य तरक्की करेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा। Bharatiya Janata Party kalesno langbat ka Voice of the People Party agaban kento persya ikasoka jela nakadaw bakala IT ki projek penroy ki bakam kongsan syaki kontraktor ki banabar jela. Unong ai ketien keseng BGP uba MK Kerang ulapan pau ia kajing sngow khia halo kajing du kam du jam ki try muluk bat kajing penserwakai kepisah syabar jela daga bepen inya babun teli ki projek la ban le daki riu donsap jong kani ke jela. La pen inuk saru ya ke projek ki bahek kum ka ying raba thau an ke bethamai ke medical college bat ke secretariat ke bethamai bala dep ban IT syaki kontraktor ki ban nabar jela. Even private security, a lot of our local firms are upcoming and they are bidding the tender and all. But many a times we find that all these private security work now have been handed over to people for agencies from outside. And these agencies from outside, what they do is they hire people from outside only. They don't give local employment. So similarly also I feel like if any contract, of course maybe there are some contracts where we don't have the expertise, then it is right for the government to hand over to others. But if our people have the right expertise, so I don't see why they should be handed over. Ki pulit jong ka East KHASI Hills nega sngi ki layo kurup ya song bala suba bade ukenja hapo kawai kapla rong yong bala bread hayo pulo. Kanie ka lapan her serngeu ya ki patba ki bayat ki bayeng hagate ke jaka namar ka jing tieng bala bandai ubom. Hendraya kanie lapan tikna daga kenhun ki nong pelip bom ki bala penpau ba udai ukenja ne ujing di penbuat. Te kum tau we ubrieu ubala tip kerteng ko mu nijimu hitu na nagalan ulami hagate ke jaka ban kam trai ya ketika pelarong yong. Daga jinglap ya ki song kenja ka anti narcotics task force kala pentip ba on sale ya ka badon kam kat kum kaan. Ki arngut ki samla ka village level entrepreneurs lani VLE ki bana ka jelai kong Rose Angeline Kasentiu na mairang Eastern West KHASI Hills bat Sengbath di Sangma na Samanda East Garo Hills. Kelayo opdiang ya ka khusnam ha ka Common Services Center New Delhi ya ka khatnriu trik mentau naitung ahaja apusan. Ya kini khusnam lasam ha ka sngi rakhi ya ka CSC Diwas ahaja apusan ka bala rakhi ya ka jingdap khatnriu snem jongka. Umentri rang ba ka jelau konrad ki sangmau la ai khuble ye kita ki arngut ki samla ha ka ransam social media jong ke X. Ka Umroi Pelun Health and Wellness Center ke Badon Hari Bhoi District nega sngi gala pelat ya ka wei ka kali ket nongpang ka badang thamai hapo ka jingshim khia jong ka Indian Oil Corporation Limited lengba ka corporate social responsibility. Kanega dei ka dak ka bakongsan ha ka history na markum ka center kala kala long ka wei na ki sop center ban yo ekum kani ka jingdon kam. Ya kani ka ambulance la ka we lama do MLA ka Umroi uba daman bat lamare. Kani ka jing tmu kan yarap shibun ha ka po badon kam bat ban yo e ka jing sumar ka bakloi ha ka thain. Kibuar penyak district jong kari bohoi kila pelong ya ka District Development Coordination and Monitoring Committee lani disha hene ka sngi anong po hapo ka jing penyak jong Dr. Ricky AJ Singkon udukot ka yang doba tauan jong kari na shilong ya ka ni ka jing elang la pelong ha conference hall jong Deputy Commissioner's Office nong po
Kani kajing elang kala pelit jengmut ha ka ban pentikna ya kajing pentrai kampura ya ki skim ke soka pedeng ban pentrai kam ya ki ha ka rukom ke bakhut besuba ban pet kat kum kajing don kam jong ki pai ba. Kum Shibenta ban kan mau burom ya ka lingku sngiyap basispa kandai post nam jong utirot sing sim ke KHASI students ribhoi unit henden ke sngi kala pelong ya ke program ke bekerpang ha machaprang LP school ha shnong jatalong ka bahap apo ka mauhati constituency ha ribhoi district agate ke sngi ke KSU kala ai ke jingkershan ya ke school bat ya ke imlang sa alang da ka ba ai jingirap da ki core computer bat sam ya ki blanket sha ki kemi ki pa jong ki kena ki ba penrung kerteng ha kate ke school. Nado kisnem ki pushpo khasan snem ye ngila jue tre rengkat ban sothu ya ka jinge jongpi kum ki paiba ano shnong bat ka jing ai bensim ka jing bu jing dwai jongpi ka sinjuk bat ki nong shnong jong thain right nong tung namta ki yangi ki noi lam jong KSU. Ka Nyautrap Youth Council dan ke sngi kala play pat ba ya umat dor jong unong ele light luoj utirot sings em ha light arted East and West KHASI district ka balong ka dak jong ka lingku sngiap ka basispa kandai po jong em ka hima nong klau ya uneu umat dor la play pat ba ado deputy em jong ka hima nong klau Dr. KM em lia agane ka sngi la pelong ru ya ka jing penkup brom ya ki samla ki blale bah ki examine badangshen. Ka surok ka penyesno ya ka daulan nong knum ka jaka jengok kai ka ba kongsan e West KHASI district kelas niu shaba palat put klem kinu ki dak ban maramot ya ka balabu jing e shibun e ya ki nong shongshnong bat ya ki nong wan jengok kai ru kumju ka benta ka bakham julor bha ka dei nadu ka shnong lausi shadu ka ne ka daulan nong ka jingwan tuot ki nong jengok kai perthei shnong knum ban sakhi ya ka jing itnat jong ka ne ka daulan nong bat ki kshat Henry ka jing sniu jong ki surok om tang bakalong ka jing e ka bakrau ya ki nong wan jengok kai perthei Henry ka bu jing maru ya ki kam jengok kai perthei ha ka ne ka than. Ngakarpat khantam ya ka bos sarkar ba la kumlu kade ban phai khmat sha ka ne ka surok jong ka ne ka shinong jengi namar ba kade ko we ka surok ka ba don ya ka jika ngok kai perthei ka del nong knum Mentang ini pet ya kajing long jing man kasun beneng hatura kajing kriat kalong apusan degree Celsius bat kajing shit kalong arpulai degree Celsius kajing sengam ka hau kalong nyopu anak shispa bat kajing half slap kalong r.0 millimeters. Aba pai pat shenong ba shalong kajing kriat kalong kat pra degree Celsius bat ka jing shit kalong apusau degree Celsius kajing sengam ka hau kalong kendai pusau shispa bat kajing half slap kalong 0.2 millimeters. Ka baha jawai pat kajing kriat kalong arpo degree Celsius bat kajing shit kalong apusau degree Celsius ka jing sengam ka hau kalong kendai punrian nak shispa bat kajing half slap kalong r.pra millimeters. Kala bandon kajing half slap ka ba malu mala bat kajing tiat upertat hagi babon ki jaka hatura shalong bat jawai. Shuaban poi syek bekut jong ketuk kubor ngini pek biang sa asin ni kini kimat berkongsan. Bishabnya Menteri Kesoka Pedeng Ukreshan Pal Gurjar di projek penroi Shalong kentu kinong kayih nong ba ya Kesoka Pedeng men penbha ya kejing penyeso ha kejela. Banjur Menteri Kesoka Pedeng Ukreshan Pal Gurjar benwanra kejing teli Pedeng kejing dawa inline permit kejing persyak lentirel bat kejing ha kejing shim caka ha kejela.
Yasok ke BJP bat ke VPP ban kentok persya ke sokar halo ke jeng IT ke projek berkongsan syaki kontraktor nabal jelah. Bat her serngio ki pait ba naba ia ke pelarong yong yo pulu kentat ki kulit ia ke jeng don bom yo kurup dak song kenja. Parlok kat tungil apoi sebekut jeng ketup kebo jeng metaga janmiet ngin se syamem pelasai si ha ke juk kepo kubli sibuni pibaro. crore rupees at Durgapur in West Bengal this afternoon. Addressing the gathering, the Prime Minister said that these projects will significantly